Milijunski auditoriju, prekrasan izašao dan, a sa danom su izašla i prekrasna splitska stvorenja na ovo lipo sunce. Jedno od tih stvorenja zbog kojih ja se, evo, Kaleb Tirić, osjećam je Kana. Kana je stara oko godinu dana i o Kani ja ne bi pričao, nego će pričati njen imatelj. U biti može i cijela familija. Dobar vam dan. Dobar dan. Recite mi šta god o Kani, zašto Kana, zašto Cane Corso? Cane Corso zato što je idealan za familiju, veliki pas, mali problem, mirna, dobra, povučena, ne znam što bi vam. Ovo vam je prvi pas? Je. I u toj odluci vašoj vi ste konzultirali internet, je li tako? Ili uzgajivač? Internet, uzgajivače, dresere i kako? I udruge. niste se pokajali, niste? Nisam. Šta vam ona znači, osim onoga što je volite i što vam je radost i što vam je obveza, član familije? Član familije sada, za odmorice, za... A di si ti mali, vidi kako on spava. Evo nam je Žila, evo nam je Žila. Nema. Dobar dan, Žila. Dobar dan, vidi koja beše kako ona liječi. Nije kao ona tvoja. Nema. On koliko ima godina, da vidi samo po nogama. Godinu ona, godinu. Ne, ona. Ima ona više od godina. Cura. Godinu i 8 dana. Taj je moj malo jači, ali ovo je prava beštija. Daj malena moja, di si ti? Žila ima malog pinča, njega smo već obradili. Ona bi legla kod nje, Mini se zove. i dvi curice, ona bi legla. I uvijek se druži s onim Vlajom tamo. Danas imam kil trlja i kil liganja živi, 200 kuna, ja penzioner, mala penzija. Pozdravi mi onoga Vlaja do tebe. Hoću moga Vlaja. Ajte Bog, momci. Bog.